Prstenasti graf sličan je tortnom grafu. Pogledajmo kako oni izgledaju. Međutim, ponekad nam ti grafovi nisu prikladni za prikazivanje jedne vrijednosti u odnosu na maksimalnu vrijednost. To može biti postotak izvršenja nekog zadatka, projekta ili zadanog cilja. U tom slučaju više nam odgovara poluprstenasti graf koji izvodimo iz prstenastog. Pogledajmo kako. Recimo da nam je postotak izvršenja 40%. U ćeliju D2 upišemo formulu jednako 1 minus C2. U ćeliju E2 upišemo 100%. Sad označimo raspon od C2 do E2. Idemo na umetanje i odaberemo prstenasti graf. Obrišemo naslov i legendu. Promijenimo konturu grafa na bez konture. Potom na ovaj dio grafa kliknemo 2 puta. Promijenimo ispunu u bijelu boju. Potom ponovno kliknemo na niz podataka. U kut prvog isječka upišemo 270 stupnjeva kako bismo zarotirali graf. Potom promijenimo boje ispune. I na kraju dodajmo tekstni okvir. U traci formule upišemo jednako C2. Uredimo okvir i postavimo ga u sredinu poluprstena. I sad promijenimo postotak izvršenja na 60%. Vidimo da sve štima. Želite li još ovakvih videa? Pretplatite se, lajkajte ili nam pišite.